Awurade noa ena yedan noa ono ne ye ni daso woni ye ntwitwagefo woni ye kamafo ye ni obia agese wono nko enti awie adofo ene etiefo mapaya wonom etie Sompa 106.5 FM Accra ye ni wo munyina ebom ne akase odoma nkom ne day waye ye enti sane ne beje na endru wahenwa emu ewusuafo ye na munyina mo ase na yemamo aha emamo atena se efamra efidikese so Sompa 106.5 FM Accra so yana news crew na se seprem to breakase no wonom etimi edebre ye Mọ́borọ́ Asem dwumedie bre na edro no maame akosua ago aboaje dondon hema wote se wahyase dada ewo efutuo ekwan so atenatene ekwan so ebre yi mu modehye Oheneyere maame akua Yeboaa esiama bronya abrewatia mesume ba beso baton ni mo na mene apamfo Apam Dadaa elder Jeremiah Simpson na afenso maame afia Forsen na St Augustine so eka ye ho no na yetimi de nkakra ye ne mu nyina de akwakowie ewo eyebra 2:30 etimi abo ansa na yapagya ye mu na Mọ́borọ́ Asem dwumedie no maame kanche wo so betimi ahwe live ewo abefo kwantempo so social media no so Facebook no Sompa 106.5 FM Accra and na fe YouTube no so Sompa FM Live Sompa fidi ahodo ni bi nso ekremu a woje Adamfo Pa Radio ewo France Paris wonom so asom ama bibia nso etimi ekoye ansa na abo atate abetwa so no maba adaroma nwumekuo bi adaroma na awie wonom eboa yen ama bibia nso etimi awie mu die ewo dwumedie eso na de dikan no yemfa seda ema time herbal mixture time herbal center so ye na edron won so we say free bar doctor ota free job pambo bema ese ebia etridi yade malaria ni bi na aba be chichire wo so obi wo ho a wanumu ato untimi ntibi ni ai ye di hagye aduane sese ebia wo de wantimi eni adan ya manumu ato mpacho ni nyina no time ye betimi ahwetwa agye na ama wanumu atimi ate no watimi ate bi edi sebe ya wedi nso no wo betimi abone ma na wanhwehwan anya se pebre mu ahaban dwane ye amien kase ne ni kunukura ntimi nhwe no na ne yire kora amma na aduane ni ade mepacho time herbal mixture na wohia na honam nyina ye wo ya honam nyina ye oboho wote bre wo nipidue ni mu wo abra wankasa wo hyeda nya adwumaden bi a time herbal mixture ebetimi aboa wo afen so no ebi krampo na waposo bi ana honam nyina ye ohojo mepacho ni nyina no time herbal mixture ebetimi edi wakagina mu time herbal mixture ne capsules no so no ye kanfo edi ama wo se ebi a odwonso sem ne nansen enkoye wo chimo ansa na nansen wadwonso wanhwe ya edi oha kese ene bebre wo won second time herbal mixture ne capsules ne bia ebetimi abo na yi sa ha wo se nyina de fra ye ma ene mema edro ebi si immune system no eno nti no kopebito ewo baby bia da ye tonno etuno mema fa na nyina da na eyema ne mema edro nti ne mesro wo ye oba wo ye bema on sabetimi akabi na watimi anonom 0244 417669 0244417669 na doctor etimi ajoso no ne wo atwetwe enkomo eno achi no endpoint homeopathic clinic nso eboye chi dom aboya dontini bi osien kancho se bia bema prostate won sem no nansen hyedan koye wodwonso anem wapai mie no wodwonso pressure nsedan nim ebi wakrampo nso asedwonso de wokwadwonso nso adwonso ne hyedan ma wadwonso awie na bia na dwonso ne bi essensa wo sere ho aba begu na asbe pacho ni nyina no eyenka ya ebo wo se prostate no ho temachie bi aba ho na wantu amikafo ani ankyeremu ewo shell signboard sprinters kwan so ewo Accra ha se no manase bia komase kronoma boy hia wanhwa enche ye de rubber ebeto bememu na wase yenka nche ose no achi no emra yobi aba bedware onti no okete so empa so agudie no enhyeda enkoye bra no nsiesie we no ma wonya bema ubedi mu na wasi piesita awo ho nsem wo hwe no wasiesie di amount afei wo nurse anase wonti mu nyalwa hodo wo sa ne ho dwumedie no enhyeda enkoye obrebo na hohunu bi abem ensuo bi agina ho mepacho ne ye ha wo free wutiri so bepem obara no nyina no eye endpoint homeopathic clinic ne ye kwa ndi ne nyina da na wose enka nche ose nkasa mu haw no wo hwe no watoato no wasiesie di amount physiotherapy no na wasaya massage esan de api so
Fred Doctor Ewo 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321. Now what's me ajewoso Leicester Company Limited. SCN control say yas toothpaste in the yas toothbrush no. Eno wo hia sebe ya wo se ho nsem no bibia betimi agina ye bia kaka how wo sima bone tokro e wo ho ana wo se no so rere e ti se de wo de akọ rere dade bi ho na rere bi ne pa cho wan hwe ya wo se no e be say Leicester Company Limited yas toothpaste and yas toothbrush no na wo hia na asiesie no ye wo gel ne wo ho ye wo white ne wo ho na fe ye wo herbal ho nti no ne e be boa bia no na chese won so watimi ede dwuma na bibia koye di ama mo motonton brushes ne toothpaste no mo betimi ene na to kesa wa homabofo ya mede betu dwei anase bia wasemi se bia ebro medie so a na wabisa no na wone won so etimi atwetwe enkomo 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390-338 0501 390-338 na bibia nso akoye ede amount Sompa 106.5 FM Accra maame akosua ago aboaje dondo hema ese yankancho so na pamfo madwene ho ye ba ye di dwuma Sompa market yapa obi biada ni ho a wode na dwadie ho nsema bedan ye na yabo ne dawura wonya ho emfaso da ene ye won so ne ye kanfo de amount setuam nika na bia na ye wodome Watermelon Street ne so ye ben dome market ne bia wontimi maha maame akosua ago na pamfo se yankancho se jiaba we say ne friend ye card rating na hodo ya chese won so pemu nchiremu anase bia wo pese obeye advert bi opese ye interview ma wo anase announcement anase opese ye no to kese e won krabata ba bia da eno ane se wo fra ba 0531 886216 0531 886216 na wonom ajewo so Hajia special local foods ye aduane pa efie ene ho ye kanfo ede ama wo bibia da samo ye kwokwo samo ye nsafo anase nananom dwabodwumedie bi ene ekoso eyiyo bi abefie anase ya wadeje eye nigi die bi te se party na obi awoto ana ye kanfo Hajia special local foods di ama wo se wankasa ne nkasa sesiada na wonom mo bejam wo ewe yemu wona wo beboa ama wawade na koso anase bi adwumedie bi esimonim se kuo ensafo anase nanano mo nhyiamudie bi ase no wontimi fa aduane embrem na bibia entimi nkoye ne number no ye 0246 359921 0246 359921 and 0535 484392 0535 484392 Hajia se ebia wo ye adwuma wontimi mba hacho atomic kwan no so bebia transition e wona mpacho eno ane sa abeya me de to job efre na aduane bia wo pe no wo de aba na se waka che no mo de delivery no abre wo bebi bia da wo na Hajia se oboa ama unemployment rate ya eno apagya ne mu wo man gano ma se no ne yetimi ate so ena adwuma ho akwa atwenti mpacho fa phone anase wo pen na etwra ba we si anase bogu phone so na frɛ Hajia se wo obi a wo ye chef wonim aduane no apa eba abeti a wonim kakama wonim banku ene ho akade ne nyina ye fufuo ni nkwa ahodo ne nyina wonim ye anase wo de no emo ho ene ma anase dwumedie ena wonim ye a eno ane se wo fra be wo mo adwuma na ketua ne ye oye obi a wo soro nyame ntimpa twa adwenbone wo tirim ha ho na wankasa no kwa enframa befa oto ama oto ada ho enu ntine bomodin a nefa adwempa ekọ 0246 359921 0246 359921 0246 35 9921 anase 0535 484392 0535 484392 and 0594 797215 0594
797215 Hajia Special Local Foods obese bi nso so a ewuto anamoko wa hacho atomic kwan no so oben transition betimi akona wo ne no akotwetwe nkomo nanso nka wo frɛ no a enke no beye tiawa ede amount ebusia yemfansi ase no na yenko ye ne menne ye ne yenua ba na eba betwetwe nkomo na eto da bia ye papa ede manipa ya na ye hwehwe bibi edi fridge no kran so ya na ye de ben no Apam pacho mame ma wo akwa ba me dofo mejo so mu abrewatia ho ayefe me da se na t-shirt me de we no a prophet odru doctor second service no correct our 21st clinic the theatrical expert aso wo masene wonderful me de no we no na de yeah beside that Jeremiah okay ana madam Mate madam ni ho intifo ni ho apagafo ho enti Jerina mimbisa no correct mate eti kakra ansa na yebekoye nua ba na ho no ye de ma yetiefo na eye covid ne ba na e wo bi mu a ye frɛ omo no e frɛ omo say front frontliners wala enti second service frontliners animo what's your foolishness no everyone bravo no afa wisdom nyansa e dey about with your botire and wasene mo na dey anante true goodness is not a business deal. True goodness is not a business deal. Na chese nokure ya no eye people pa no nokure kan anasa ayemuye okay no enye obese it's not a business deal. Enye adwuma enhyehyɛ. When you help someone only because you expect something back, say obo obi say wo hwehwe bibi afiri ne ho a the act loses its purity. Ye ba ne sa na wieye no obohu say ehho tia na nka wo say tie no enya nte sa. Always do good because it is right. Abribia wo ye papa esanse papa ye because love demands it esanse odokora ahia papa and because God sees na nyame nso hunu papa even when people don't. Samanfo hunu mpo a nyame di don't wait for gratitude. Enti men twen se papa na wo ye no obenya so akatua pa bi abo abaso eda wase ansa repayment ana se yebesan tua wo de waye no so ka recognition na ye hu se waye bibi o ta ye nti on de or loyalty before you act kindly ana ye ka se ne de no kreni o ta yo pa na de a wo yo nti ye mo na baso. Some people may never return the favor. Ebi mu wo ho a obeye wo mo papa nya de o mbesa so de papa atua oka. But your reward is not in their hands. Nanso nya wo mo na betua oka. God measures the heart. Nyame ene kere akoma. Not the outcome. Enye de efiri akoma no mo ba. Apam de wo ma tiefo an. Tie asa abo akwaku kon. Se wo ye obi papa expect bibia wo. Emfirim esan se nyankopɔ kra na Apam se wo hwɛ Matthew 6:3 na and 4 na what say but when you give to the needy do not let your left hands even know about it. Nti se wo ye papa no mpo de aboa de onni bia bra wo de wonsa nifa de ma no e ma nsa benkum kura nhunu. And Luke 6:35 no so beka but love your enemies do good to them. Lucas empa trensia no so kura se watamfo mpo no do wo mo na ye wo papa. And Proverbs 19:17 so kura mpo say whoever is kind to the poor lends to the Lord. And also ye this Apam Dadaa no mebusem de wo hunu mobro ni mobo no wo de fema urade. Ti wo ye obi ho kire na se wo ye ne papa. Nyame na wo ye ama no. Okay. Na me ye ne papa kura wo anyima ye. Wa medamase. Nyame wo ye bi pi ne ma ye so ye nanase. No kre. The whole day nyina bi o ho a obeba adwuma okoda kura no obekọ no wabre. No kre. Udware we to ho a no wadam. Aseda kura mfa bi ma nyame. Woni beti no mpa ye ba wa mobi. Omo osobo. No kre. But wo de mo obi nche obi se 10 cedis. Na wankasa me dase mpo. Unni me dase ka. Ye tro ade kura wani nso. Na se won san kan chene se ebi kura wa na masio no asa akogina ba bi ka. Ana me bo an kura nani nso ade ne wan show gratitude. Ana wan kire se nani kura mpo aso next time bi mu no se me kita ade a me fa. Fai. Wo ya papa wo ya ma wo ho. No kure. Ye se de obeye aba obi bia no.
wode yama wode fam awurade no kre enti inspect bibia wo akire biem kakra yede ma etiefo no yenhwe se yenua ba eya wo no ewo dodowa na yene no emetwetwe enkomo emfa eye na brabo ho kakra na wadaro ma wote yanka ma hai ya mami o na me pa cho ho te mami adumo ya dokro pon as ya da nyame ase ya da nyame ase na ansa na ene ye bekọ ya brabo na hyase enkomo twetwe ni mo no manya ne nte yese wani afra eyampa me pa cho no pa wani ba ko ana asemienu no obeto wabusua ne sen na maame ne o papa wo nuanom sen na abusua ne sitie wadaroma yo mada wasibi mada ntofo ni na se enewe mama mi akonya ni ni mote fo sunche mada do ni sen kakra ani shom no shape fo ni na amen bacho me see no ya me kai pa me hu ya ne se me manu se tuntum o se ni tapre oh hello ni papa de me de ni mu no na me sha na wo sha no wadi mfie be sen almost na me di 4 to 5 years 4 to 5 years na papa free mu nti wo de wo sa bre na wa fe na wani fi no hu ya na ma me she black e na so papa ana so papa e free one se na enema sitia wo asetena mu nti no na oni mi papa ko shia wo e Caribbean okay na omo ye adodo omo do efu nti no papa de free mu sana na o sign a cheap eba ni nuanu mu nchi ewu onye kwuru okay nti no ho na me de mi mbe hu se we ye mi mami ni nua ho na mbe hu family ni akasanga sawo nti ne ho so na fie nti ho so ni mami tanga tie kia no kia yo so wa ko tama ni fie and he said we dey free me mami nchi okay na abrabo ne je ne ndafem enti udi be se mfie duru na wo ma menchen sa bre no se na abrabo ne na fom se na fom sa bre na wunua mo ye sen na ma me mo ye den efo mo no mo koba na didie mo ne ade no te sen yo na mi ma mi mam kenyefo ni de no mo ni nchen no mo ni nchen ti na ye mi ma Mr. Penny ma na ye wo mi ma mi nchen ye nkwada ni nsa na ye wo mi ma mi nchen okay na mi ma mi de ye ko efuom ono so de no pa efu ye pa this we hu baby kakra obekwa kosere so bedo na adedo ayi emonsu na scanning ma papa to de be a confite mami me kan se me shawo na so se me atiti so kan se ombedi emu cramp no na this Christmas me shawo ba me be tu bi ubeni emu edi this a bronya dru this a bronya dru na nda from to de bi kwa na edi ni fiensi eti na ansa na no wadi mfie be se wo kasa tete no be hu bi no wo mfie ne yesense sei but I'm 33 years 33 years ubedi mu aje se ayi e friend sen bronya dransa okay mate na skani ni ho to de kwa for ye ko fuo mu ba e person ko school ansa na ye ko school first day ke be ba no e bi ani kwa nye ready the best for second break ansa na e wa ba tu benku na kan ya bedi na babo ni de na induction na mu yedi e kompa ene mu yedi di mu akaka akra na mi papa mampe ni fono no mo so muti focusing na mo be fami e di free mi ma mi ntin na me ba o
Na papa di kan awo ewo baabi ansa na obehia wo maame. Mpacho an. Na wawo ono so awo mpanyinfo mampanyinfo. Okay. Ansa na obehia me maame wo. Enti wo maame so, wo maame ne wo sen. Maame ono mete. Ope. Ena na wo maame so wo ma empanyinfo na maame manyina yesen. Me maame man de no mu ye ebi be frim ba no mu ye 9 ina me be count 10. Wow. Na ni kunu dada no wo he fa obeto ye no se de ye nkura 10 no mu nyina papa ye ba ko ana sesen. Ne amunye ba ko. No mu ye different. Maame no so no. Ya me ni be ti okan ni se oni be ma ni tina anche enche na be ma no ebi ono ma na efrim na se na wawe ni. Oh. Wow. Nti man be so ni stepfather bia. Okay. Man be Enti wo papa mampanyimfo no ya omo free wo stepmother nchen no ebe fa wo free wo maame ho. Esa omo ne okotena na asesen. Sata mi wedding fee sen. No. I maybe 11 to 12 years. Okay. About maybe 11 to 12 years. Mati entio. Nti na aka na omu a omu top panties any move back at the money at the back at the ben wo ma me chensi ebe si na omu se wan ka pese me di omu chen ne di na me na hwe confita we come to me ni pa na ya ba se ye be fo akokrom aw no wani achi ni achi ni ko du hon so de nya me nkra ni sinye me hwe mpaase a na emo no kotoko hye o me tiala wo ti afa onyamu neji se bro nya du na wo hwe obra mpaase emo hyehye ho ni maame ko ye aduane ma obi o ka benku ka kokonte wo fofo ma obi ansa na owia ya ma ne bi ama atmaye ta fe nkwan yo tino mi ko hu emo gu mpaase ni nyoma sisi na pe enti edu ho de ma mi fa plate ndi emu mi di bo ni di emu os na mi nyam bi ndi ndi mo bi sa di maka ya mi ko bi no emu ho no na ami to aswana mi yetie wo pa to asoma ye okay enti na emu ho no na okacha me se ode kasa ni yemu no na anso no ba family no na mi anti be kacha me se mi ko na mami bi nchen no mami no ejumani ade ni senya treatment ni so ko ni mi anti be kacha me se unya ni mo ba do fawa ko ko me be bi okay omo do be ko school eni ade ti me be bi Internet omo di omo family start by no so die. Omo bi sam so be come ni sam kin ko bi. Ene dia. And they didn't to school. And school na no kono. After akoye ene etina ni bla no so no. Bi sam kwa na oh brother be no di mbeko. So mi do be come me hwet ka bi ani. Me kai pa Nchekru baby no afede che ina mi mami ni ka se mami freda ko bita se odimiko school na oso otutu nyoma odimi beko itino kakanka kwa ntena asenya mi frɛ na mi ka ese eye nua be ma no de no mpo no ni mami o mu se treatment na nko yi na so fa nche no no se school no odimi beko no Ose dice onimi aye bibiansa. O brother no wan kasa wunua o papa ba no wose je se wode wako school no one obeye bibiansa se one wo yedai. Oso one wo yedai. Onimi be bi agono onimi yeri di ni bi. One obeda won empa so. Empa cho ai. Wokọ ye no, wokọ tena ne nche na oyere.
But I know, oh, No, why you na yire ne te baabi ana. but I'm not hearing so feeling more. Yet, a tiny single room report. Oh, enti na ono one na yire ni nyina na dadan baakum. But Wow. you know that done back home. You know, the captain master dining. Na obefo akwa na yire no wa nkasa. Se bia ayi single room na wakwa akofa ne nua sa beka ho. You know, the question is, Mammy, it could be a double call, meaning that, oh, yeah, very good woman, Okay. because no matter could be a method, my Holland, meaning who you Enti na yire ndia no oni haw. E na ose wo de ubekọ school age se wo ne wa adansa. I mean, to no man, you need this. And now, over culture, the class and say, or the school, na, no, in the corner, or family answer. No, the culture and say, oh, blah, what's in your blah? You say, ah, Hey. okay, you know, blah. Oh, mammy, do blame for or do blame our wish. And I'm said, Debbie. Me na me catch me so you me a thing na obehwe me ade me akọ school na eya na ekra na tene me pese me acting movie me acting and that's a newscaster into no me vision e da me so say me dream say anka me ye pa en so catch me so obetumi aboa me na wo ye me a thing o si baby Mia, we come in as always said that me know baby. Let me see. Me careful. And so, no aba. No aba. Now, Mammy Fakasa went to Kampacho. That time, you know, not me war, me, my na or more group, or more Kasaka, Nicodine Comunamisa, Nikaipana, I found there, into no Nikaipa, or say, not Mikasa and a lady back could be catcher and say, Mimi voice is something. You can't make can be no voice, not to do. And Jamami, Miss Ferry. And I make me June, I make her say, let's see, then the voice is let's see, then. Me dreams, let's see, it's a bomb when I make it there. Now, you. Let's see, mommy, akote agwabade. Voice will read this one. I was thinking, said that Miss Your mommy. Miss New look at the echo in the woman of the day. Then the voice letting the woman do not, a moon see the word radio, and a man will come in, yes, telling me the voice is Na sama me akoso agwabwa jina o ye romo da na pesa wo hwa no so na e ka wo ka ni so kura the voice and not listen the voice who already so much me and nothing. Me say but this woman we should voice and what do you do? Ako the voice ni mu and na me ko kasa na lady we can say the mini voice ni so do. It's not me no ni bijana. Yeah, na mama kai that time no. Wow. Yeah. Na just say ne voice na what say ye no krema wunya reshe mu bi say na wunya confidence wo mu say say wo voice na enye te say de wo mu ka no. Yes. Cause me kai sa time na ni be do JHS no na career day. And now your proprietor is said, you know, and I mentioned this woman's name say, even if some acting can't actually, I want to see like this woman on radio, on TV, now can make a certain and voice near you know, almost the voice near the time. And to know, Tanya, you can come and share and tell everybody not the voice, no, I can't cry. But say, it's no, oka say, ono obeda wonu benya agudie wo mpemu ansa na wode wako school no sa abra no akodi ni nchen be se boso me be sen na
me 1 year. Wo besra no a wo se wo de wo ba be ko school no wo tena afie be 1 year no on fa wo nko school. On fact no na me 1 year on fa me nko. Okay, ena obeka ye ena ase wo nua no wo so maame de nam o maame de wo wa ma na wade enye wo nua no no. Enti ehwo no wa mpene so ena da foforo sa beka ye ana asesen. Da foforo odiba afede o na o ko ejuma na wa ma me sika kakra. Oba no atuto nyoma di abro emi. Ina no wa ide na jo mi da ko na wa ba no de me cha fefa me he. Ide na ni yewe ada. Ode ni sa fefa na bi na oyi ni sa. Eto de bi obeba no. No di phone. Odi phone na be she di dia be she we ni de ko no wo she. Because sometimes obeba no ide na ni yewe ada. Ayi pornographic movie bi no abayi na yire na da wodem ho na ode abehye dekim na eyi video sata na so wada na say ya wondai so time no na ega na yire na ko dance into ma papa ni pa e be we ba late oba friend ni na me sorry ana makobi na ne bi ani na ma tell no obe jaria ni di nse ko se jaria mana into no sa na me da into be wie bibia na ma tutu dan ni na beda into no onu ajare wie na wa be raden mu na mi so wa be raden mu kono ho no di pornographic movies machine to woni bebre na sana ya o mute volume na asesen ya na yire no wada kwa ekire sen ya na wonte ana wa ye ne dey ya bio ade ni se ina mi ni mbachane na mabe hu se o hwe difa ba no ana meka se o hwe ya na yire ni hu se wo hwe bibisa yes ni but on se o hwe wi a na se wa ja se na o da kofa oba no enti wo no na o da dem wo no hu se bia wo fa ne pen o fa na ire ne pen na se bia na on da na bia wa hwe mu ni ewie nti sometimes o shasha na mimi no me di meni abutu akonye no but uti sound na omo ye no na ebi o no da ko gu ni yire so 1% on da ye obete ebi onu mo so a o omo ye ade na won to winda ba o me wani o kata won se wa da no ba o te nyoma ma yenti o to aso ma yen enti no dakro me hon se school na fe de 1 year ko do we na ni kra ma mi se o yi na ni kra school na mi nti o me wona be kan try se kuna dingo ko na me ma ni nya ade ni ba ko no fa mi enti no iman ni kwan na ye o ma ne ho kwa ma one o dae wow sabra na yire wa hefa patona atama yire ko echi no kwa echi no ton ne ma patona no ton ne ma yire ko echi na ofi ene sada no anko ibu oni mi kasa ntino sebio so many one ni we no so na eso na enkomi na ne be ma ne so na enkwa wa satam na okran so mfa be ma da debi me su e no so de ni sabe ye na me kan se so on drive na me bre adumi ye ni ya biande we di be mami o mami cry ni o mami ni o mami ni intino when me bibia intino the following oye sama anu no koye intino actually no the
following time no osan buy you and osan yeah. The following time edi be saying the following time na ye eda fofra na say eda na say saying eda foforo I think there's a 1 week to 2 weeks more yeah 1 week to 2 weeks more. Okay. It's no obviously weekend. Only for all the time, obviously weekend. And so the second time, you know, and I call me about family. The same thing. The one would be now on the soil, if I'm saying, of human and Okofe, before master. I didn't know you did that. The one the name of the Matama, only the Kayam, only the Kayam. And so the follow there and check not in the coach to school. No, Miss I said in coach. Na sabra no na wo gina saying That's the next season on the harbor. No more class 4, now I'm class 5. Nobody in the packet. okay. That's in the packet. I have made those in the queen, but none body, no more body. The uncle and nobody is going to go maybe. And now papa one kasa papa ba panyin ya wase odo be ko school enti school ni nti na ma won so open so ma wone wo eda ye no nyesa If you say Michelle, because I ya na mo wo no I didn't want to let you go. Nah, you come in, mammy. And I can't know who for the best poor mammy can send it. Send it in there, because my mammy, that's a woman. Not our castle, and then Barbarina, may end bunch of this time. Maybe not. You can't go in the same as you are for no. Be sure that you are next. You test a good true. I was going to say you, dear, the creamy one for me. I can't tell you the same that you are corner. I'm a shabby mammy, so the morning. I thought there'd be a rebunching. And a media cost bunching, no way I could go for me. Bunching will be a rich, and sometimes giving me a new year cost school. I said, I the husband in the house was that Jenny Buma. And this mommy will be no mommy, mommy nippy. And okay, and okay, I won't be okay. No, quite. My skin. It's about catching the husband in yes, and it's your call. I don't catch it, so they must. Oh, yeah. Into the second time, no, but yeah, no. I'm thinking only catching the said that because I catching the said, I don't know if crap, or me and me, I know. Let's not go more than the fine. I'm a movie will kill an evil. I look out on the uncle because I don't know heaven. And I mean, you can't imagine now, you know, you now burn it, so only mean that. And I'm a crowd, ministry or children, or a miniana, or the minia. It's a new couple of brother, and you need a minimum someone in the car. And China, or do you go to school? Can you go school in the year? You read the ages 2013. You mean, school or the water region, okay. Na school na cafe I didn't go to school so now I can't put a new coil for Kafra. okay Kafra.
actually me say it's a plano. Na or somebody or say a way school. Shazania what the national building up with you. Said you to me no funny set me at PC. And there be money back home. So they catch any say. Ose ani day. Ose wo body unofo ne wotu nyina pie fa o shape na bent ne yedan. Ni no back home. Mane dia baako. Isn't it that you? Wow. You. Anna, you catch any say. That time, you know, I'm war. Let's yes. In Soviet. You know, to me higher. So, maybe I'm making the fear that you damn yourself from so you. How come you expect to overcatch and say, oh, when I make it do for such a big one, you know who we are. What's our cat and say, in the two minutes, that is the hot miles of she. Ah, was it Sabre dear, why are such a was I such a Can you summon in the interview? I'm catching it on the show. I feel so why you think you didn't get that in Kenya. So then we can feel so we have been able to get in the then the mother will send me a woman. I mean, some other yes, I will be. That's what I mean, you I think it's from school. I'm telling you, I'm telling you, but not for me on school. Only one na one penny so ama wonsa ne sansan ka obiem won paso nti no o se Sabre senior high school no and secondary school no one to also. I mean, for me on call, I'm telling you, let me say, me permit you to first time, no, not among the BA who be Anglican, the BA, it is, almost say, admission, no, previous one, promotion to be a less, right? I come in. Me were from now for ye, the fact that you did not for ye. For me, ticket. It makes it 2 good years. And we talk about which of them is sereno. For me, at least not come now. Invest the crowd, the SS card, your family come. Sereno. And we talk about which of we panic. What can some family call you? You tell me money, no point. No, you mean that. It was for me, uncle. Mate pepa wanim ni so fama me abusua Sompa 106.5 FM Accra ena wasungu so a wo tie dwumedia afra ne se Mọ́borọ̀ Asem no obetimi aka ye ho wo Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra and now say YouTube Sompa FM Live na me ano kafra wate wo kaya ebeye wo ya No, era because the business no. No, so I kind of career. Oh, me parents said, you come as I will call my child, my business. I said, and come on, me can't put you. And to go, the kitchen is a big man of hope, I know. It's maybe actually the doctor said that. You know, so I've been to campaign for background school. It is where, yeah, for background school. It's about school in your shade. Because, you know, it's an education. No, I can't say. It's an education, you want to come here. I become a minimum.
Baby, I'm a drink, no, me call a drink in acting. Me Nicola Flash, I can't make me acting. Be any Daniel's cast, no, me. Anyone there before, anyone there before, I can make it an Indian tree. Me drink and take an Indian tree. Mr. Would you can work hard here? Mr. Papa, where you? You know, come. You know, to me, go to you. And then, I'm not a person before and see new metal machine at the time machine at the moment. I'm at the town. I'm medical store, no more back from you. The town, I'm in the machine. Medical at the common. Sabrina, you know, what that's what's in chain. That's what I'm saying. Into where Miss House, Sawana, Yeboaa, what's me and Yaquaya walk Aquasuan Jumano. But okay. Where Miss House, baby, as he can if I would equal Suan Jumano. Well, the comment. Okay. The comment. There's a man you metal machine per month. Okay. Then you're not a car count. Then the world becomes very free. Na medical situation, no ready on and check. I mean, who say, we want them. I know my face. The cost of a child figure and a community. That is still a cow only 50 to you. And no medical school, Quantina, boy, no woman, on the make a side. I'm going to mammy Kakakra. Now, I'm going to do this here. Mऑborọ school. And let them discuss the school, maybe the American, maybe the American. Because school will be in the American. So, what JHS and na Ushia boy no Quemon on it tonight. Satan, what do JHS say? Because I'm really JHS, and I'm in Nancy. Okay, but no most kanga crack up him say we JHS no. Okay. It's in say buy no. Ono no ojin say no. Oh, but I need Oh brother, sa no es e de na si fie ohun sa wo ho adane no wanyin say no. Okay, I am ya. Na empo the kind ni say anka enu something push. I mean ka ni say ni Ah, what say maningugu nyin say no so na ka say e yo no ne dia. Ah. Na obla na bibia ye boko de na adwene da fie. Mami, oti be mana mi go ni India ko onpe be mana sen. Oti bo na mi na ntino. Onpe bo na sen. Eti no ose maningugu so na efa nyin say ne ma no na onka na bonten se wone wona enyim ana asa mu di isi ana asa sen. Aka antameka se enyo bia ankosi he kame kache bi typically akameka se ni ni pakono akobeji ni sen. Oh okay. Oh okay. Yes. Mika se ni pakono. But only ni die anta ndi obegugusu. Imi ma fa de na ma no na me dia komo obufuso no. Ele ya mani sa ni. Esa de come mami che back. And no, me try on my member and never. And na de na ye bekọ so de nya abotre. Me pese me hu nti wotina hwa akopem se wo ye ana se free ho na setena mu te sen. It's not a man in chain. Topitama me wo ye. Enti wo de wo back to ma me ho. Yes. Se wanyin sen wo wa ma no ne wo ne wa na na wakọ wo de waje mu am obi nti no. Eno so amane ngugu so na onje nyinsen ne hwa wan pininti no. Otu wo free wo de wo kọ ma me nchen. Na akwotena ma me nchen wo ye. No me ma me nchen. Na do na me. No sala on vie ejuma. No so alala no so bi ndugo. Then go to the another matter. And to make famous come
back to a com. A mini years saying, a car fan and your coupon, and you're doing a coupon to him. Mate, now, my enfant won't say a senum. Or china, don't for any to do me near. Ye better to a common sona. A quiet far soa. Mene woka se wani mienu nyina hu na de no na ya to aso de free wo kan wakoma to ye moate ya sorry I bekasa why sure no ni shom bebe yes so ya da wase papa ye apam we ye ayi fi hakoko Oman enwe no ono a ne sinim pon eba panyi Fia akoko nso kura no ni kuma e Asem portrait. Okay. Because say akoko a ye yan wo fie na ye didi mo odibie say ye kum na awia ya nti ansa na obi betimi akum fie akoko pa ni oden so awe no na woni no nso watoto na adwena awe kakra ebi wan so ana wabodam kakara no kure senti na America ze watoto adwene na awe Mama Yeboaa na awon kafra na nani no kura asese ye ha no ne fare by ne nhini efri we mu incest na wonderful asase no okay won say empenin kasa mojafra wo ho yenye wo honhom uyi honhom to nchen ya honam mu nso no etwa wo nema pi papa ewo mu no etwagu te say de ode minus ewura obese wadim titifiri mu nko a emfa bi nka ho nti emfa nhira ma de no me ne di wachi na Mama Yeboaa sade no o ka se ne maame se ne bra ne se ne maame de ne ba se wode ne nna ode ne bra no wonderful Mama Yeboaa ekoso papa ana ne bra no nso no enye kwa menim se da chena bia bebusa no se ne bra ne bibi wo ne nsem se ye ya o ye se obehwe ne school de kakra wo ho oh se ekrase asetena ne kroma asetena de nsunsun ye dem abra o se sabe o se emo kra no akoye se ye time ne bi meme de ensa na te obenya mo de age sa afi aso ena o ko school nso a yese de na mese kwan bi o ye no no be kwa afuo mu aba na mo ko school to oba no abesoja no de bibi esim so to baba na it mo break in first break no no de aduane ato abo no kra po de o se gise o mo ba fie e bia first break kra na aduane nye ready gise wo sa akọ second break o ma ba fie and oba ne brother we say on so no single room there but na mo hyehyɛ bed ase ne anwa internet say obenya mo adi ama ne ho ato no onko rebanchi apesie saa nti entina na bibi kakra won nsem yenka ne sa comparing to akurase de no eba aduane die mu a ho na ka kire wo say emo eye pass ne banchi ho na kai now Apam Dadaa who said ya se wo hu bibi say Mama Yeboaa etoda wo hu wi ase da ye wo mu no nyame nti baabia wo no me ho ade enso ma wani ka wa mene wonderful de all one mo wani so wo se ye wo nuane ne ye de bekata ye ho ye ma no ano so ma yen se sie wo bankran ha na wo pe banche a na hu se okurom banche mfa so wo so papa se nkranza na wonderful sana me tie na kane kasi soye because se me compare nkranza banche sidi num 5 cities metimi dia wo fufu adie ama ebi kura aka battalion so ibenya bi adi nanso wo beduru nkran monten so edu ba bi ase wo be se wo kire wo hododo wo be kana sai na yesie ni aka kire sai we 40 we 50 wo hwe ni din ana ekope mu bi di na dai enti ba bia wo no de nyame de adom mo no e ya dinya kase Mama Yeboaa yemma yani nso de yewo ebio bra oba ye obehu moyi no ase nani akan no ho krobia ni agente de ma mi di ne nye ba wusade asa bia akola bia pemo bia mo wo bia akola bia ende no kre kane no enam na na be kan cho se
udi mo no kura wuni di normal aduane na nkola udi osimi nimu bi me wafa nim mu di aduane a wudi wie ya no mu nso na mu ahwete okay wo ho enti de pa mu ane ye no wode abaya na ye bibi ode na ye bibi no kura ode na ye biribi mate bra wonyensan ye kura a waka se nka wo mani ngugu so we watrache o dofsufuo watrache wo se wo mo che no oche nyame ya adoma ye bebisa na kira kwan sa abaya no ye beboa no se waka ho bi na wafira ababa wanani then yebe ma no take responsibility na baby a wose wode ni chini kopa ya asama no mama Yeboaa ti asem bi o kan se baby a waduri de hwaye sochi na kwasue kuma na sochi na we ebi o hwaye baye onye baifo a we o yire but enya me nwa so se ni dua so onye baifo a na ni dua na so yo bank be kase ni pim na wa but we de ni dua so wa esonwa mama nko ayijeri ho na eda mpacho akwaba yenua ma yentie okay sima kakra wo asem wese hu na yenhwe nko afrefo I'm the Apam side of it me so pese me fa one side of it they be some me can say unya opportunity say obe yenhira ma obi a yenhira ma obi say wo yenhira ma nipa ko na nyame so hira wo impempren memma omo take advantage of emma in the name of mamemboa mamema wajuma do betu kwan me do betu kwan do bakwa kotena kurom mo metoka ama na enkowie che ense otoka na ma no se no aduane ma me so me toka ama huru ne mama me na me toka ama ni na ya de ba ko se me no beda me no bedansa obema bia one oba bi beda ansa na waye no papa waye bibia ma no we lose ene tre se obi ko anwu kirem na se obetimi aboa nipa ebi mpo sometimes ko timi mboa no ababa we na ne brade wo hwe bibia no moti na obetimi aboa no kakra bi enya dudu obia so hwe bibia no moti single room ana o yene no bate no afa unu ya ba betina ho it was better because bibia na lady ni ti no na ho form na setena mo so na setemu nye enu ntria na se ubeboa obi we kura pode anya obi sa keke o umoja o ma me nka ni nua me kan ni moja ubeboa obi ubeboa umoja na agise on a condition se o person on a dancer ebusuan ye fo obi ade ye ni yo ye fo obi ade ense no enti minam sa kwen so etu ye mrantie ne mema nyina fo se ye babo obi a ye mboa ne se edu emra ye be nhira ama saafo no okay enti aya mo ana o se me hwe ne school na maware no me hwe na ejuma me hwe na ma na wie ejuma sa maware aya mo ye mo pa because enya ware na be ware na ka mo ano ne mo se o kodu sa situation na o boa nipa no because sa imprempre no wuna baba ye nhirama no Jeremy Cho no mama ma frefo ni nyame ya adoma wo chena e bewre mo na afia nso so etime de ne de abana there's more to this akra no bi obeka so ya akra bone getting to a stage ya obenya o period ya na se obedru o menstruation time na obra down ne netie na wo se wa mama ne wa na wa mama ndi wunti no me mouse kan ko top ade na se na obekwa akotete ntomago na bi wo ho a yes asoma se koto ade wa abonte na wo hwe sa na yema na o chenya me ya adoma ye bewura mu ntima me fa onsia na ye nkwa ahoma no so adaro manyambo o chena na ye wura mu mo na 0260 196064 0260196065 0260 196064 0260 196065 if you have a way say mama na yonko your name sese me pacho good afternoon me pacho lower volume ne ma na yen kasa me do foodin baby akase free mate do the first mama yon pacho my yentie o asemi hwen andi Yeboaa be chia on Apam
Matia Joso. Me butu kra anti me butu wi. Wa boto. That the person who ya did mommy say wadaruma. Say I don't know, but if you can consider, mama number mark of 7. Never one will quite be so. Me person me be some answer. Na mama number na no na me le bon komo because e be say me nya kakasa ba ko. Dodoa Charlie na ye kasa de. Mate, ya kase ye beko wonti ye kwa ye be fro ne ye no nyina abo anan ko why? Yo be na anti nda obi sombra. Pacho ya te ye nso ye da se. Me pacho good afternoon udin baby o kase free. Good afternoon. Ai, ya te won ka cha na what to say? Na me agi mama. Abawa wunu ya na asem yakwa akobo so ye de owo kafa. No, me we akwa ho me to ina me ni boate. Nyene aba no nchede. Mate. Ye finka ye pade ku fie ye pade ense no. Obua wuni manka ono so sebi onya de digina anya. Chena de so mo chire wa. Nka sana udi jari wunya na nka chena wunya no so de nsa na jare wo. Ati ye aba ma na ehu se ni aba nti wo boa no afa ne se abonti so ni a wa fa no abonti so wa ma me ho kwa dia mi name wa be de boa. Ni aba ma na wa nya de kwa. Ba yikuku osu ni ti so mfi no. Me pacho good afternoon di baby akase free. Afternoon. Me pacho Kafra wa homa na tiato mo 0260 196064 0260196065. Hello, good afternoon, Pacho baby. Ukase free ni udin. Hello, mommy. Poppy. My Ya jo Mr. Kampacho. Ese ujina hefa. Mayenti o wa sema abeto joy. Apam nyamia su mi bien kan. Wa joso. Mommy, you are so bad I knew. My huwa. Miss Refi Dansuman, who was wishing runabout. Yate. Mamma no. You did come in managing. Now, mommy, can't some way. And yeah, mammy, you bay, yes, way, and Pana, or the about you. Is she? Now, that's who see. Says, yeah, more coming at me. Is she? Obi kura to obi office see asel man ne na ansa na wa manage mo. Yo. Enya no na obi ne yi ne nua amenka no ne yere enua ba ekoda yi. Nti edaso si ne mo me bra pam ka sem bi se wo ya fala na mo ne banchi. Apam ma menka ntro se wo ya fala unnim bia ye fra na mo ne banchi. Ya wudi ma ne amo. Nti se wo ma me wo fukura Debia said you kafra ya na me de be de ya mpanton. Obeje di se Sunday ye wo eni akoko mia mi kun na akoko. Me ye afala isu ndi fuketa. Opemo. Ina yes, ntina se me no emo. Okay. Emo na me no an nso. Oso de bedi enya fra ma nam se mami, en kwa de okwa. Wo di bedi nkwan no. Before na manu ya mama de a ende o di bit na ma menye fra ma na mse mama kwan bia no so ba ya fra de ama na me am no ka sei se ye wo fo na banchi ne mo de fra mi ti mi je fufuo no na ma twi ma fu na mi di banchi iti tena me bra pa mo kan banchi no mi se mi tu kwa ko me ma me ncha we fra se a o ka so wo fufuo na ma di kan re banchi o ja banchi no mo no Enkura ne de opeso owe mu na we ya no obetena si tonko no wada. Asem mate. Ti me se me se ne abanchi no ne mo no difference wo mu. Ti me onu am di so na de dia nam kura di guso na banchi ne mo de nko ade a. Be di banchi. Banchi ke ko nkan na nchire kura keke na guso a ba we banchi no. Mate. Na me asu ke nka mo bi mbra. Enka won so chenya me ya aduma ye nua. Good afternoon. Ye bepe mo akakra de amano na wetimi de ato aduane ye di. Me pacho good afternoon. Wodi baby akase fra. Me pacho ye friend Vincent. Me kasa fra kra. Okay, me pacho ma yentie wa.
Me pacho me nua ba no na stem no me tini nyina na mani su 18 show sa. I need to say me na mafa sa tibia no mo. Me pacho se mo saka na mo kan chen se on kana kuma entoni yem. Mo juju na kuma because a yawe to me bread ni passe totally. To me man ni pa kura free mo. Because se oji hu die onwa ne busuani edia yena akan skrampo no etumi ma nipa no ne trimu beye din towards a member and nipa in general etinu misreno on kana kuma toni yem meso kitua me ni se meko so abon pae edia mano Nati na me pato bibri e ma titru en koda omutumi fasta niama no mu nipa bebre femu nipa bebre omu femu asa onu pena ebia o kan ni de enti no enu ntina ba e ma titumi fast young girls femu mo na fasta niama no mu ati but nyamen kam ho mati eme nye ejuma papa wai yada sesa won so frey e ba so me pacho good afternoon din baby akasa frey. Good afternoon. Because free I go back Sompa Akuseni. I say my auntie Juma das. Na yetian say, ye ma many a papa no be no high. Say a woo say near doko to baby. Obie mamma straw. And no so call a papo a bonio ubefa. Na ya woman say tim tumana brabonico yedia na ya be left na uko complain say nya kolampo na wo say tena hwasa wo nim say oba be na say wo yare a na say wo kai woniema wa fumu a na say eya wo ya na wo hunye yes say kan e dey fair bi mo me sister be fair o say be e potlan give and take and I give and take e dey na dey wo be sorry anopa wo dey room Ubekucha 7 months I just sensu. Ya do uma men papa kwa me hwe ba bia wo. Enti no say ababone ko ye dia utimi eye free. Na say ko ba say me say me yare na modem. O yare pa na wo kai ni ma bia. Anti na hunye say nyame wadom na ababone ko so dia anya o ya wo ni de wo kai. Na ta ko ye a na wo ti wo na wa fe tane ma me ye free. Na say me ka say me yare a no we na wo eduma. Na ebia said will be never go when you be dia and say ya sister no of first paid mu enti de nyame asese na mo asori mu and say mom men entem am to say na re nyame sremo oma station nya kese na nche so na ne ma befa no nyame ho adwuma na moye erade nsem bebree erade so nshraw yede ni nyina esi last caller pacho udi baby akasa fretel ne enko a So, mama, you. Ya Joso a. Yo, ejada ni kasa futa. Pacho ma yentie wa. Yo, ni mangole na pa mudi maigana. Pageni pa no. I do say me atos ile ti dire. Some bayo ya we wo. It's ma yo kan. It's not so. And kebeya Mate, ya de ni nyina esi ase nom. Mi akasa mi nua baako. Ne ma mi nua we no ayese nananom ma. Wa wonje asem we ndie no. Opie ya obae ni nua be ma anom nsa abo. Chenchina wone ne nda. Omutwa afie wo nyina basa nso awoso wontimi nye dede. Na wonyini ye wampene ama ne nuane na wonyini ye besi ne emfie be se dunum ne ni nua be ma no hwe nanimu anu afele wontimi nkasa ne ho biem. Wodi biala bia na kasa ne ho but ontimi nhwe nanim eyeball to eyeball. Enti ento wa to da bia mpanyin se yada. Okire nyame ya adomo a ye bedeche mo ede afasa asem wese ho esanse de ekoso no eyade e wose nyankopon bem na awofo no ma mu gya wo ma kwotena nkofo nche no mayi wo mani ye de complain bakora mpo na wose bakora mi hefa na obeda na den no ni na ni fra no so no ye behwe na
emmoa wo Nyankopɔn betimi afa ye ne yetiefoɔ so de aboa no na yafa so aboa no medi do Oheneyere maame akua Yeboaa asia mabro nyamame na Jeremiah Asem ase Apam Dadaa St Augustine maame efua force na fenso maame akosua agwoaboaje dondon hema na ye na aboafo ya omuso ayasene time ba center for nso ase time ba mixture ene capsules na wode aba adwaso no Hajia special local foods afei doctor homeopathy kwan so endpoint for nso eboa ye de ni nyina si ye makwan mu ada ho na Leicester for nso boa ye na Professor Adela Bochi for God and Country dwumedie no watimi de atoa so amaye Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had the obi enim say prostate